kancane-ke lapha emhlabeni wonke jikelele lapha sihlezi khona libukele uhlelo ngisakhumbula linjani kuzintana zonke zomhlaba lesibukele lapha khamba-ke namhlanje ijaka lidala liyana-ke indoda emhlobazanyana indoda otha-ke ngukid ngike silaye kulolu hlelo ngisakhumbula-ke ngamapunapuna-ke mfana ongezwayo kodwa-ke siyachaya siyatotoba Musa Dube umqalisi ziba ngiyakubelela weMusa namhlanje uMusa othini uMusa ngibhala-ke mina ngise e-UK edolobheni le-Middlesbrough into ekhona-ke Thisana ngithanda ukutshela ngasoze ngafakala ukukhohlwa ngibuyile lapha ngomnyaka 2003 ngabuya e-England ngafika ngacela-ke ukuphephela bathatha basusa e-Heathrow basijikela-ke kwenye-ke indawo esahlala khona kokuyi-temporary accommodation hotel sitheke silapho sahlala isikhathi eside khona phana kwaze wachaya inani manzi kwaze kuthiwa kumele-ke ngiphume ngisiye kubo-Liverpool lani ngaleso sikhathi kwakulomunye ubhuti wayejwayele ukubuya-ke ezovakatshela esinye isihlobo sakhe esilapha ngagcina sengumuntu othandana laye ngoba wayentshontsha ngamanye ama-weekend ihambe enye eqeda isikhathi-ke eLondon lapho ayiloja khona lo bhuti sahlalisana kakhulu-ke besebenza enginyoni ngamatikiti emgwaqweni kha attended lawana ababhala amatikiti ngasiphakile undoda lo-ke ngelinye ilanga wangijiya wena umngane wakhe-ke ovela-ke eGhana kwelilanga-ke wathi ngendlini lo mngane kabebeshiya bonke laphana wagcine ngikhombisa ngamala kodwa ngendlela sitsho ngayo ukuthi uzangincedisa lokulungisa amaphepha lencwadi zomsebenzi hhayi ngagcina ngiwela engekho laphana ngisala-ke senze lokho kwenziwa ngabadala ngilaye-ke ebhedeni ejaha lami elakho Ndlovu so kuthe kunjalo-ke kwaba yisosiyana isikhathi sokuthi-ke sengilabantu engane ngamadoda amabili xa ngangibuya ngangikwazi ndabantu ababili indoda lana nxa iphumile okwami uNdlovu yena sale ezenzela-ke uMathanda bahlalisana lami kunjalo nje bobabili kodwa noyiGhana wayesenzengana kulalutho elokhu esithi my sister kimi uthando lwakhula-ke lwana umuntu ngasediscover ukuthi-ke lowo muntu wayazama-ke ukubana angidlise into zakibo mzazi mina ngilamakhosi amakhulu uthe ngifakele leyo nto ngoba wayefuna ukuthi ngimthande kakhulu-ke ngagcina-ke sengigula sengisenze ezinye into ezingabona kuqondakalile wabuya-ke uNdlovu wathola-ke ngingagqokanga ngikhona apha endlini ngoba kwakuqeda ukwenzakala enye into uthe sokwenze njalo-ke wangithatha laphana wangibuza uhambe njani ngasengigcina ngichaza waphika wayemba phansi umgana wenkosi umgana wenkosi wathi hayi la ungahamba ukuzama uyaripota ngiyakuthi ukuthi usenza amaphepha efeki la wena traffic attendant so indaba yangikhona bahluphana balwa kwaba lothuli ngaphuma apha endlini ngabuyela mina lapha engangihlala khona mzazi wangara kanjalo-ke mfana koNdlovu okwamanje ngibona sengumuntu onothileyo selamabhizinisi eSouth Africa lekhaya wathatha omunye umfazi ngadlalisa umendo ngilapha-ke eMiddlesbrough la nxa sengila amaphepha kodwa-ke ngiyamkhumbula uNdlovini wami gatsheni ngaphambanisa kodwa ngasenani I lost cela ngitshalenye ezingoma mnyaka 2003 sa 2004 angisoze wafa ngawukhohlwa singoma babambanisa ekhaleleni into enhle shaya
Ingoma evela ke into enhle ngoma sethi babambanise ngawo umoya oyingcele sitshele ke umusa wenza ubuchapha obunzima khona lekudala kwakhe hayi indoda siyaphumelela tenda ka Eva le man hayi thamza kunzima yes bona le ndazi hayi dlale dana mosi man ngolesini hayi man izolo ba kula bhora lapha hayi ultimate man hayi langa man thelela ulanga wathi nithule bazathi ngiyakhuluma kakhulu right Jason Moyo Jason Jason Jaison Jason Moyo unjani Moyo Sabona uhlelo Tshisa siyakuthanda uNkulunkulu akuphathise lami ngiyabonga ke Moyo la kusasa Tshisa ke mina into engihluphayo ukuthi ekubuyeni kwami lapha ke eGoli ngifike ngumuntu ozisebenzelayo ngaba lenhlanhla ngathola umsebenzi omuhle kakhulu ngaba le promotion go Pick n Pay ngagcina sengoba supervisor wona ke amaZulu labo bonke ayilahla ke ngasentshela umfana wamaZulu ukuthi ke mina ndidabuka ngapha ekhaya ngamxoxela ngendaba ezimnandi zaseZimbabwe umnyaka ka 2008 isikhathi sezonofobia lapha ngibona sengilandwa ke elokishini landwa abantu bebanene into enzalayo bafika banishaya hlanhla ngoba ngangimanage ukuthi ngibaleke ngoba ngeze umuntu ungatsho ngathi ngabalutshwana ngabuya ngabachiya ngoba ngase ngile imoto ngipha indawo ngeqele emoteni ngakhwela bahlatha yonke into ke khona endlini eSoweto bathaya bachitha uthe kunjalo ke lintombazane engangilayo ngalelo langa yasibuya ingazi ukuthi ke lapha sokubhede endlini ebe umntwana ke ovela eMalawi umsakazi ke bamrepa bamlimaza lo mntwana kodwa ugcine ngofileyo ngomnyaka ka 2009 Tshisa ngizwa buhlungu kakhulu ngesihlakala lesi angisoze ngafa ngakhohlwa ke okwenza la kimi no Maria umntwana wedawu eMalawi ngilosisi ngacela ngithole nzima ukuthwala isidumo sakhe ngisiyalahla khona lekibo lakathesi amasala basoze ngwakhohle umngane noma ngithengisayo la shwaxoxa umsebenzi okwamanje ngikhona eGoli ngisenza kwindawo kodwa angiselutho ngangikhatshana namhlanje ngicela ke ungitshele ezingoma ezilandelayo wakhetha uthanda ke Soul Brothers kakhulu lo muntu khetha zabaningi kodwa wathi nxa ngathola liyana elixolisa umoya ungajabula ukhona Soul Brothers xolisa umoya siyajabula
Soul Brothers of South Africa, the Padanga Kings, each other Jason Moyo wena ke ilanga ozozulukhohle ke ilanga elabanzima kakhulu wena use South Africa. Khona ngale South Africa bekunzima, hopefully ayithozi kuyijike futhi xenophobia. Abantu manje babambane bale le xenophobia. Idonga lisenza li divided South Africa. If all of you go together, liyabona nama ministers, into ngasazalilungela. South in Britain no. We stopped the deportation yabantanga namaphepha long time ago. But South Africa alola lo sebenza kwakhe akunamuntu nondaba lomunye umuntu indaba yankhona lola lo ke ntomba no Ethel Msimanga khwethu kunjani Ethel Msimanga zabona ukuthi ubhalwa ngawo. Mina ke umnyaka ka 2014 lapha ngendile khona le kuSkhente eCholocho. Umkami ke wayichaphe waya kwele Botswana wangichiya khona babengile 24 years lo mntwana. Kuthe kubuye ke uMalayicha ngalona umnyaka 2014 ngoDisemba indoda yami yabuya oviki yathi amakhiwayo ayifuna ukuthi abuyele emsebenzini. Ngakho ikhisimusi ngalesizungu themvela ke izitolo ngathola imoto kaMalayicha obhudlo hamba ngeGP wathwala suke izitolo ngesendlini wathengela ama drinks wangithela into eziningi. Ngazibona silamuntu ke angiyintombi enhle omagama. Ubhudlwana wasesikonkona ucela ukuthi ukwana phenduka azombona mbayimbayi. Ungichiya nje ngama-6 ntambama ngasala phana ngapheka. Ugogo umama omkami bekhona lapha. Ngase ngimtshela ukuthi ke umama zalo ukhona soyenza ukucela ukuthi ke ubuye sokulethanyana. Sazi bengela phone le labo WhatsApp mina ngumuntu kophila ngefone lezithi ngondorindori. Ngakho ngathi ifone ke kayichaye ngabo 10 ebusuku. Wayichaya ke ifone ngaphuma nganyonyoba ngathi umntwana lela ngoba vele la logogo ngaphuma ngaSpayeni ngahamba ke almost a kilometer ukuthi ngiyehlangana ke lo Njabulo ubechala ke Malayicha lo. Hayi wanthatha ke imoto lapha ke wantshela ukuthi ufuna ukuthi siye ngakwakhe kodwa kulabantu wasecine sithi ngcono singene igama. Saphaka imoto hayi kobela ngalosuku lokuqala sathi salalana khonapho. Lezo semthanda kakhulu ukuthi hayi na ngiye ke owangokwami. Wasentshela nxa ngifuna ngihamba lami eGoli. Ngathula ngesaba ngathi ngizamfonela. Wantshela ukubana ke uyasuka ngemva kwe4 days. Ngezwe manje ngifela uthando lwenzima. Wangithatha ke ngavuka ebusuku ngabaleka ngathi umntwana wangithwala imoto sasabuya sonke sazeGoli lapha ngifike ngahlala la ekhona ngicathile. Msakazi manje into ekhona ngikubona ke uyangidinga ubaba kaMntwana ubaba kaBaby kunzima. Ngacina kungasibini ngathatha ifone ngamfone ukuthi hayi kadlule phambili ngempilo mina sengidlulele phambili. Wangitshela ukuthi nxa yena engathathanga mina either mina or yena uyakufa. Wahlala ngithethena njalo umsakazi ngathinta amafoni watshelwa ngabantu ukuthi ngihlala ngapha ufone esafona. Manje lakathesi ke ngomnyaka ka 2022 umuntu lo watheleke eGoli wangivumbulula wangibona ngahle ngaba kwazi ukuthi ngizakufaka hlanhla ke abangane be-boyfriend yami engayithole eGoli ngoba uMalayicha wangala ngacela ngithole i-boyfriend balungisa abantu. Samlindela ukuthi ke mhla ezabuye ezongidetela bambamba bamchaya bamephula bamlimaza kakhulu. Okwamanje umuntu ogogekileyo angiziqhenyi ngakho kodwa ngangikwazi ukuthi ngiyekela lokho uzabulala mina. Ngiyaxolisa thisa ngiyakwazi ukulusizi lokho kodwa ngathi bangambulala bambulalanga usengumuntu ogogekileyo. Yimi obuhlungu Ethel Msimanga lapha ke eGoli
yena ngawavuma ukuthi sihlukane kuhle kodwa indlela ukuthi ayifuna ukubulala mina nami ngale ngcono ngizivikele. Ya asoke indaba ka-Ethel Msimanga kathi lingaphuma nje kahle bomama liphume kahle uhle umtshele kusemasinyane ukuthi abanye amadoda amane abafuna ukwaliwa. Ngicela ke ingoma eyodwa engajabulisana namhlanje. Ngajabula kakhulu nxa ngitshayela ke hayi lesi ngitshayela ngeke ngitshayela so brother ngokuningi ngitshayela 1.5 nxa ngibona ukuthi ngitshayela uThilale ngona kuvela Splash. Ingoma phela ku Splash, ingoma sithi ke Thilale uDen Chanda album 1.5 sitshalo Ethel Msimanga walimazeke indoda phela khonana kwaSkende Cholocho Ethel ya dangerous gender lay nxa nje abo proba besala ukuthi umama ba dangerous abafazi ba dangerous now ngivula indlela sibanda mdawini ibhala ngise South Africa umnyaka ka 2011 lapha bengisekhaya ngihleli impilo enzimela chisa bele ntombi yami ithanda kwamagama intombi yami ehlala lobhengela West Sithabile ke
ngiyakwazi ukuthi wayebona ukuthi njengomuntu ke opokayo othwele nzima ngempilo wayelothando kodwa hayi engangithandi okuzwayo. Every time nxa siyafika kuyamvakatshela somntwana zimthole ngekho ngithole ke usisi wakhe abangatshiyananga kakhulu bazalwa bonke. Usisi wakhe by then wayele 23 yena ke usithake 21 mina ngile 32. Zazi ngafika khona ngale endlini ngamswela angiduduze ke ibizo lakhe ngusenzeni senzela ngiduduze okwamagama akhulume lami angenza i-counseling ngize ngifile better hlale kuzibe busuku angabuyi ke usithacatshe kwazathi ngabona ukuthi hayi usithalo vele khona kwenza nxa ngimbuza angitshela ukuthi phela wena ungabombuluzela ungithathanga ungilobolanga angikhiphanga lutho. Ngahlala kunjalo ke msakazi ngafica ke usitha futhi ngelinanga engekho sahlalela kuyikhisimusi lo dadewabo siqasa unatha ama drink sanatha ke iwine happy what way happy valumbe ivali saqasa ngani siyadakwa angikwazi ukwenzakalayo ngazibona sengivele sengithandelane la sengiphezulu kwakhe ke sathandelana lo senzeni kwaba kuhle ayihlanhlanisa ngagcina sengilelelayo ngalala kwaze kwasa usithaza ngabuye usithawa khona ngithi nyathi ngiyamfonela usizwa kwathi esikwenzile kube yi-one off ngagcina mbona ukuthi lo muntu ngiphiwe uNkulunkulu uthando lwavuta phakathi kwami lo sinazeni osenzeni esebona ukubana ke usithalo ngcono umekele ngamthanda ke msakazi yimi lo ngithola umsebenzi kwenye organization athola imali ngaqasa ukuthola imota yecompany ngagcina siyavelela ke udadewabo ngabakhulumisani lo dadewabo bahle bekele ukukhulumisana usithase ehlanye ufuna ukubulala usisi wakhe ngemva lokho ngagcina ngitransfer ngibuya ke eDurban ngabe nomfazi wami mina nosenzezi labantwana abathathu umnakhe usitha selabantwana ababili amadoda achene njalo kasikhulumisi shisa iko kwenzakalayo sihlala soze sikhohle ngo2011 kuze kufika u2015 impilo yayimiserable. Ngicela ke unchallenge izingoma Dalom Kids nxa ungayithola ununchallelana mana ngitshale one way Dalom Kids. Because mbichana one little volume injalo ko because mbichana
Shalom kids ingoma esithi one way. Belihleka lapho clear lo Toto angazi ba uswa sintambo boyele phansi ukuthi ugugugulo kana besiwa abala balance yabona. Yeah. Right. Ingoma labe sitshale ke uvule indlela okaSibanda. Nangu Sima Yedwa ndlela kunjani ke namhlanje. Sima Yedwa ndlela sithanda ukubekelela namhlanje. Wena Sima Yedwa uthi thisa ngumama ole 42 years. La ntwana bangu4 kwamanje. Into ezakalayo ukuthi ngomnyaka ka2010 khona phana ke ngisekhaya bengihlala ke lubaba eMatamhlophe. Ubaba enomngane wakhe othiwa nguChuma. Ebe ngumuntu omdala uChuma nami ngasithi baba. uChuma khona apha leso sikhathi means ukuthi kathesi sitshana nge25 years. Umsakaza I don't think there's anything bad ngakho. uChuma 105 mina uChuma 25 le 67. Yo was 67 mina ngile 42. Into ezalayo ukuthi ngaleso sikhathi ngo2011 uChuma ebezwana kakhulu babami bengabangane abakhulu. Nje umuntu wayendithwala ejwayele ukuse yonke indawo ngacina ke ngilingeka wangithanda uChuma ngacina ngitshontshela lanxa umntana ke best friend yami labantu bakhe abakhuliye kulami ngambahlonipha. uChuma sahlayenzana kanjani wazwachiya lo msebenzi eRailways eZimbabwe. Wabaleka sahlala endaweni othiwa kusekhwekhwe. Lekhwekhwe kwabanzima kuye wagcina izingcono sihambe phetsheya wasuka kuqala eSouth Africa wathola umsebenzi wangibiza sihlezi sonke indoda yami engithandayo. Ubaba wamfungela iJoy Chisa. Manje into esinhlupha nango kulokuhlupha amaphupha amabe engiwaphuphayo. Kwesikhathi ngiyambona ephupha lapha ehlezi phansi ngaphansi kwesihlahla ebambe isihlathi. I picture my dad wadlulayo ngomnyaka 2019. So xa ngimtshela ke uChuma uthi hayi ukuthi ngiyangimcabanga. uChuma wachiya unkosikazi wakhe ekhaya. So okwamanje sihlezi sonke sibabili ngumfazi lendoda. Kanti silendaba yendlu umama lwana ngafuna uphuma endlini yethu. Sicela usiphathise usixoxele umama lo ex kaChuma yalela endlini. Ulesho ukuthi yalela endlini. Nami ngiyakhe mama babethenge bonke lo Chuma ngapho khona. So into khona kwamanje ngilapha eSouth Africa ngifumele ekhaya sethengisa indlwana yena uyala lemthethweni ungani uyathenga amagqwetha lama judge. So indaba yakho ayikapheli wayithatha isikhathi yimo dabukileyo Sima Yedwa ndlela. Ngicela ke unchallenge izingoma Sima Yedwa uvumelani lawo la khohlwana ngendlule man athatha indoda wena wabaleka umamakho wathatha ufana lo umamakho lo mthathele indoda umyekele njalo mama chiya uyekele indlu yana oyikhalelayo le ulabantwana bakhe la bona sofuna into ongayisebenzela hayi akwenziwa lokho sithandwa chana la hlala lo Chuma ugolide wakho lapho lizikholisele lokwenza ngazilenzana lobabili likholise kube mnandi kini likhohlwe mama osihlalele ugcina abantu bakhe kanti kuyini olikhathazayo. Cela ke unjalo ingoma lena ethi dubula xa wayithola. Moye
Yeah, ingoma ke enavela kukhabela ingoma dubula sitshale ke sima yedwa ngandlela ukhona ke South Africa lokho efuna indlu ungakwenzi ma banambare ke evela ku Ncube uthi bangililunga lenye inhlanganiso zepolitics khona pha ke ekhaya ngicela ungasaqambi lokuthi ngaphi lokuthi bandla liphi bakethi sengidiniwe umsakazi bese demonstrator sichinga sijikijela senze yonke into bangigola ngo-2018 le Trail Gold building khona pha Bulawayo lapho sesiya demonstrate abanye bethu ababebotshiwe ngathatha ngasuya ke central ku law and order angizake mvoxwe kanje ke umsakazi ngachaywa ngazikhodla lokuthi ngubani wathathwa kwaphela lecala ngasendelwa to 6 months phakathi ke ejele ngabona ukuthi ke ngempela ke ipolitics kayidlisi ngasola kunjenje abantu abambasala belamba ngabhika ngaze ngaphuma kungela nje umuntu oyedwa ongizwele kuba umbhadalela lutho kumboni abantwana bami impuphu ngahle ngagebha igoda ngikhafulela phansi ngathi zombangazo ngisathinti khalezi ngiyasokola ndilezinyalo sengilapha eSouth Africa ngiyasebenza ama-peace job amaphepha kangilawo kunzima kimi isikhathi ngasidlalisayo iminyaka yonke ngizimisele entweni zombangazo ongancedi lutho chisa ke zombangazo hayi uyasokola wethu uyalala ke kubula ulimele inkokheli zidlela imali ngathi hayi oweZimbabwe ezembangazo angisekho lapho lezinyalo ke chisa angisoze ngawukhohlwa umnyaka ngokulinyazwa kwami nokubhika ngibhikela into engayaziyo njalo kwangayisiyo futhi wayenzeke i-violence kodwa ke ngibhikile ngatsha ke umsakazi 6 months wayengichaya nje 18 months wangisikhiphela okunye eminyaka yakhishwa ke ejele imebhalayo ngilapha endabule uJoe ngingapha ngase-South Africa Joe Ncube oqinisile Joe akula muntu yasebuyaza athi hey kwathintini uyangena wedwa uthwale nzima wedwa upike wedwa uhawule wedwa akula ngitsho lo yedwa obuya kulandela umboza zami usiza abantu abakho. That's the sad part in politics yalapha ke ekhaya. Ngicela ke ungitshele lezi ngoma obona ngijabulisa kakhulu ezika Chico. I need some money. Please. I need some action. Oh yeah. Give me I need some action. Oh yeah. Come action. Oh yeah. Give me action. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Them don't finish no now. Them promise, always action. Them a liar, them kill a freedom. Them a liar, them kill a freedom. I need some action. Oh yeah. Give me action. Oh yeah. Come action. Oh yeah. Give me action. I need some action. Oh yeah. Give me action. Oh yeah. Come action. Oh yeah. Give me action. Them won't rest, them will get more trouble. Them feel good, but them act so bad. Them a liar, them kill a freedom. They must free me, so them can relax. Them a liar, them kill a freedom now. They must free me, so them can relax now. Them a liar, them kill a freedom. Them a liar, them kill a freedom. I need some action. Oh yeah. Give me action. Them won't rest. Them will die of heart attack. Them sleep good, but them act bad. Oh, maybe them. Them change things one by one. No, one time. One time.
time. But no action. I need some action now. All was talk, but no action. Them a liar, sir. Them till their freedom. They must free me. Them will rest. Them won't rest. Them won't rest. Them will get more trouble. Negotiations. Going on every time. No. Them won't rest. Them will die of that time. Them speak good. But act bad. Selothola uChico mane ngoma yokuthi mnandi that needs some action. Sijalo uJohn ubothi asafuna ukuzwa nezombangazwe. Them talk bad bomb test. Incwadi ziningi man. Hayi sezintshatha ekhanda. Bona manje mana mphathe phansi Catherine. So that ngaze ngidelete Catherine Chuma. Sengidelete yakho. Ngiyazi ukuthi ngingayibala. Ngoba ezibona ngiziphinda la abanye baphinda. Ngathi mama siwahambelana. Catherine Chuma unjani? Ngiyabingelela ke msazi ngazi ukuthi wena sithini kuwe. If you see my pictures, you'll see that I'm a very beautiful young woman who is aged 30. Inkingi lapha ke mfakasibanda. Ever since I got into teenagehood, I started experiencing some funny smells. Despite ngaze sebenze roll-on, umnuko wakho akawupheli, nyebenuka ngani ngamakhwapha and all that. And the guys ngantana laba bani babegcina bengichiya because of that smell. So at times I always thought maybe it's coming from ngale, but I discovered no. Only one guy who told me ukuthi ngiyamnukela amakhwapha was Fungai. I was 24 by then. Into le yangilisa i-confidence. Ngibona ngehlisa i-confidence. I'm no longer confident in somebody. So that's the issue. Omunye umuntu wangitshela ukuthi isihlofu. Oh, mina ngikwazi udluhlofu, angisazi ihlofu. Ngikwazi udluhlofu, akhuluma njalo abantu. Is a disease and I understand it. Oh, doctor, what is nothing wrong with me? Whatever. Ubhalile lokho amabala kadokotela ngawazini. So into leke iyanhlupha. Now I met this guy. Ngathi ngangiexplain ukuthi please, you should be honest with me. Despite I'm using ama roll-on, still that smell comes. Ukuthi uza accept yini. This guy uthiwa ngidingi. Tells me uyangithanda. But I saw a message ayibhalele usisi wakhe sithi hayi ukhethi ubula smell sakhe simbowayi lesi. Manje lakathi even if I'm with him or sleeping with him vele ingqondo yami ikhatshana. I pretend to be enjoying sex but I'm not enjoying. I'm thinking sisasendibekile. If you know anyone olomuthi ukwelapha linto ungangisiza Dakasibanda, these are my digits. Hey, ukwazi udluhlofu but angikwazi ukuthi lela thangana. Catherine Chuma, ngicela ngitshela ke ezingoma nxa ngitshela old school because uhlelo ngithanda ukuchaya ama old school kakhulu. Ngicela ingoma
A1 eChimora Avenue Eli nansi Eli lamasabatha ahe Yesu isikhathi zakhona ongana kwakuvayindelwa ngaleso sikhathi-ke iqembu leChimora labaphethwe nguThixo Sanothwala Tsithi Makilo Tiny benhlakaza ngoma zakhathaza kakhulu zakhula abomama benu nabogogo benu kulezi zinsuku sebengogogo phela abama-90s he siyitshela-ke uCatherine Chuma oluhlutshwa-ke lohlofu luyelapheka yini thithana lathi simsize ningi inamba nxa uselapheka uyakhala usisi uthi hayi thola mndusa-ke i-confidence nanxa namadaha nxa abantu bacambalala bephethele bebambana bekhisana behagana benzani uhle acabanga ukuthi kamenya mnukela umtshanga ikhwapha lo mhlaba so chaya lovala umuntu wabantu uthi umtshanga ikhwapha waba likhopha lekushaza uphambana ikanda angithi udide lakho kodwa abona uyikoko esabayo thepsa wena licina thunjani sigangi lesi ngisibalayo sigangi sokugcina mina ngisengile 27 years
uhle waxolisa wabhala ngamabala abomvu wagcwasa amabala abomvu. Ngithanda ukuxolelwa ningangijaji kwaphambaniseka. Bakithi-ke ubaba uDube, ubaba ule 55 years, njalo wasizala saba-ke 6 ngikhaya, mina umfana kokugcina. Kuthe kunjalo baba umama ngoba watshona sibancane, ubaba wazothatha-ke intombi yakoNdlovu, besijwalelayo umama omncane-ke umuntu olungile osithandayo sonke. Ngakho-ke ubaba umncane, mncane kanti ezuchiya mina nge-14 years kuphela. Mbhala lincwadi umuntu nje olanda 40. So into enzala umsakazi-ke, umnyaka lona we-COVID ube umnyaka obise usathane lenzondo lobubi. So benginoma omncane lapha-ke eSouth Africa, behlezi khona njalo-ke indlu esihlala kuye i-2 rooms. Manje-ke kwenzakala ukuthi-ke ngifike umona usathane, ngoba uma omncane-ke wayesigasi ukuthi nxa ehlala angitshengise insitha yakhe. Kwesikhathi engagqokanga lokhu liphenti-ke, ngagcina-ke njengomfana mosakhulayo kwangikhathaza. Ngasondela noma omncane sajwalana, kwagcina sosizala ukuthi sengilala naye. Ngiyazi ulala nobaba kodwa balomntwana oyedwa nobaba kodwa lami ngisengilala naye. Ngilale i-COVID yonke yaze yaphela ngoba baba wayeseZimbabwe. Manje le yangihlukuluza ngomsakazi kakhulu. Ngithe ngubhalela ukuthi umnyaka ka-2021 aba umnyaka omubi kimi. Manje kathesi uthi yena ngavele ngithi vuke ebantwini uyahlatshela ubaba ukuthi ngamrepa. So kathesi sikhulumisana kodwa sezwana ubaba uyabuza ukuthi unyoko omncane ngana usamthanda lesi suku. But ngilenhloni cheese nxa ngikhala ubaba ngiyadaba ngaphakathi ukuthi ngalala mama omncane. Ngiyaqolisa mfana kaSibanda, bhuti wami ungixolele ngenza into embi. Ngiyazisola ngazi ukuthi ngenze njani namhlanje ngoba ngisho ubuhlungu into engayenza ubabami. Nxa ngibona behamba bonke so kuyangidabula ukuzisa ubuhlungu ngaganga. Amfunda ngumbona ngiyazenyanya ngizangcolile. Ugangele lona umama kodwa kuyini engakwenza nami ngiyasaba ukuthi ubaba sozambhilive. La ngatshela ubaba engambhilive ukuthi ngambhilive. Ubaba uyamthanda kakhulu. Yimi uTebza, ngibiza Tebza. Tebza sixhwala indini. Yena ngutshela amajazi okumthandayo bakethi ngithanda ubonga uKeith ijakade libamba umchina namhlanje producer lo hlelo namakhamera igama lami ezeChisa Sibanda. Siyabonga kakhulu. Till next time, good people. Bye bye. Ongala rumba ke baba. Ke la usiphise njani? Akaya salon. Nguru umhlaba semaphethelweni. Uthethe lapha ngalamanye uthethe lapha uphulile kati mano yena kathatha phela benithiyamlozi noma nini